parlok na player so bhai pi sai sin sha ka channel ka chonga te showing api ya ka video nga karpat ya pi sia sai sin ma pin so bha ban subscribe ni ka channel kat ki bom pandep at kum ju share pa like ya ka te parok manaba Messi uya tep gol la pendap ya ke stadium badru ya ki fans baro da ka cingkemen manha kini gicila kai ki baldep ka Inter Miami persya ya ke LAFC bat kumcu ke Los Angeles FC hakaba ke Inter Miami ke la ban belim yaki haga quarter final kamtam ya ke Los Angeles ba ke Inter Miami menta ke poi sak semifinal Messi ula yelekai pha hakine gi artli gi jingelekai nemar baroar ke jingelekai Messi uya tep gol kamtam hakane ke quarter final hakaba Messi udayo da artli ki gol nagam taga Inter Miami kaba la ban penjob ya ke Inter Miami ban poi sya ke semifinal la pendap da ke jingkemen ha ke jinge tep gol Messi ki coach ko honor jong kane ka klub ki kemen bat ki kenti ki shat manhaba Messi uya tep gol ha kane ke quarter final David Beckham bat kumju ki coach ki ko honor jong ka klub ki pun pau ka jingero ya Messi ba ki ong ba kane ka long ba ki latrang laslem bat menta kala urlong kata ke jing posniu ke jongki basin ke singi klub jongki kan wanra ya sibun ki trofi bat mentag Inter Miami kala kor ya ki trofi bat David Beckham wong kane kam pat dei ke jingkut ndre ka dei ke jing sedang jongki ban nyok kor ya ki trofi da ke jing don kat jong Lionel Messi namar David Beckham mat ka klub baro kitrang banyak khur ya sibun ki trofi ha kane ka klub jongki langba ka jing don jong Messi ki coach bat corner ki ong makindang extend ya ka kontrak jong Messi bat ka klub Inter Miami kitrang ba kinyo ya kerdan ka bahakli bat kumjuk banyak khur ya sibun ki trofi da jing don jong Messi namaro Messi ulala banyarap ya ki sibun ya ke klub Inter Miami namar mansua ke Inter Miami kampat jio kowe ke trofi ndre daga jing dor ka jong Lionel Messi kalala ban kor ya ki lai sautli ki trofi menta ndre shen kindang trang man yo kor sibun perlok kuno pidam lor kane hato kelong kumba kine ki coach ki ko honor ki saki ya Lionel Messi mau kentiu ya ke klub Inter Miami ne kuno pi ong coba komen share kuno sibun